Changaro wasize sha. Haraka video se. Tayo. Taka video. Daga wataze gasopo. Taka video wasize. Wataze gasopo. Wataze gasopo. Twiya umva twamaganya video ko tubisubiremo. N'izina rya Yesu. Ese Norvege wazakoza video nawo. Koro. Imana irahari. Yeme. Sawa rero. Ciao ka turabakunda. Imana ibamugisha mwese mukwe subscribe aho hasi. Zahora gushima Yesu. Hello guys. Uyu ni missionnaire Kriki abanyafrika bayi turagiye. Natwe turagiye kimwe nabandi. Alex tugiye he? Tugiye Europe. Europe bantu Elize. Ngwino nyabona ufate ku kibuga c'indege. Ese haruzo ugenda kuri yambaye isimisiba. Ko tambaye yamba pinjamishe. Dore kano. Zozagishira gute? Uzakambara? Uzakambara gutya. Kambara gutya. Kamambara gutya. Asa muzamura gutya. N'umuntu uzuvunika. Nigeza kukikubita mu gihe Kenya. Niko kaza kavuna. Abanga bazakora kandi kantu kameze kamatera mu nzu y'amajyana. Rero uyu mukozi w'Imana Alex wenda abantu benshi genda kuze uri inshuti wa mbere umugisha mu gikuri. Alex amaze 2 weeks hano mu Rwanda avuye Norway ariko ni umuntu twabaye inshuti, ni umuntu utari umushishe, ni umuntu wampaye ifaranga, ni umuntu wahembye Jevoni ariko ni umunyempano ikomeye azi kuririmba bantu ba Norvege mwarahiriwe. Alex ni muntu ki? Alex ni umuntu mugari ariko Alex ndumuramye nkunda kuramya Imana. Nicyo nzambona Imana yampaye kabisa. None se ko muntu uri umuntu wa morale w'igipindi ubikomora kurindi? Iwacu mama wawe se cyangwa papa wawe tugira ibyishimo iwacu kuri mama cyakuza cyose tugira ibyishimo cyane papa na mama n'ibyishimo bituranga. Ikindi yiga ni mubyara wanje inyawe bikwiye kuri mama wawe umusita neza ese hajya n'umusita. So rero mu by'ukuri turi ku kibuga c'indege airport karerekeze wabo nanje naye mwerekeje ko nsanza nibagiwe visa. Warasubirayo? Visa yaje nayibagiwe ndaje kwitora zoza next week. Europe. Rero muzukuri turagushimiye wakoze igitando ciza Nyabike abari barakibonye. Turi kwirango TV na warabizi. Rero turagushimiye. None se uradupangira iki nk'umuramyi? Urapanga iki muri Norvege, urapanga iki muri Europe, urapanga iki Afrika, ni urapanga iki?
dufite ibintu byinshi cyane aparum tuba dufite projet y'ibintu byinshi dufite igiterane muri Holland cha Parum ndagira abantu barabibonye yo hamagaye ntago bipfa ndagira abantu barabibonye dufite ibikorwa byinshi dufite igiterane mu Holland Aparum niyo mbamo niyo barizwamo niyo ubamo Eric dusuza abantu nka batatu ba Aparum basuza Aparum dusuje Ovasia bamwita Eric Ovasia ngo turamusuje mukuru na bi Eric ni representation legale afatikanyishe nije nawe uzomera cyangwa nkumira umugabo bita Fidel uramuzi yabaga muri Gisubizo ndamuzi Fidel ubu nawe dusuje ba Ben dusuje ba Musirimu ba Tony ba Aparum yose kabisa missionnaire kikiturashuje nawe no mu Aparum none se ko turi kuwa kane kera kuwa gatatu zawashitse ndarara ngenda zashika kwa gatanu mu gitondo mugena amasangahe tugenda amasaha 8 wicaye na Osiro none se bazabagabura mu ndege nta kintu kibamo ngwi rahira nta kintu nta naji icyayi nta n'amazi none ndapfuye izi ndege zikigiye nta mutsima uba mu ndege nta mutsima ubamo uko negamiye guki naka gusa nta mutsima amasaha umunani ejo utararya umutsima uragera muri Europe gute kera mbivuyemo niba nta mutsima ubamo ko ndanga ngo bazabajye mu ndege ngo ni inyama nta kintu uvana wari aya muzi ko turishimye kandi courage naragukunze ugere usuze Alice aba ayewe Alice aba muri Sweden Alice ni inshuti yanjye n'umugabo wiwe Europe imaze kugiramo inshuti nyinshi ariko igikura nko Bokota Alabama ninde ni Elize wa Yesu Elize niwe Bokota wa Europe yose rero bantu ba Europe turabakunda mugume musenge visa yanje arakabazo yagize yashanyutse buke ariko uramwa kanzoza ko mukwakangaye gutya ko ndapanga Imana kirakora rero tugera ku musozo turashimira abanyarwanda turashimira igihugu cyacu kigira umutekano sanko kugira ucye papa barebe ukuntu vimeze neza igihugu ciza cyane kigira umutekano cita ku bantu rero turashimye uzagira amahoro kandi gira ushaki nshaka kuzaza gufata n'indabyo n'umukobwa nzaguha umukobwa uzama umukobwa nzashima nzamushaka cyangwa ro wasize sha hari aka video se tayo taka video wataze gasopo taka video wataze gasopo umva twamaganye video ko tubisubiramo n'izina rya Yesu ese Norvege bazakwaza video nawe koro Imana irahari yeme sawa rero ciao ka turabakunda Imana ibamugisha mwese mukore subscribe hasi amen